За өнөөдөр 2026 оны 1 сарын 2-ны өдөр албан ёсоор ажлын өдрийн эхний өдөр болчиход байна. За ингээд энэ ондоо би тасралтгүй өдөр бүр 100 удаа гар дээр санах челленжийг өөртөө эхлүүлсэн. Өнөөдөр ингээд эхний өдөр ингээд санаж эхлэе. За мөн нэг би хагас ямар баг бичлэгтэй үтчихье. Би хааны үтсэн. За нэг юм сол байх нэг юм бидстэй байна. Жээж нэг юмрхүү байна. Мөр зя сонаря. Зя соналтыг бичлэгийг гээд авчт юм уу? Закс. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Let's go. Concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone in spite of the fact that some people still think Чангашаа. Янгиж амарч байгаа. Энэ хэмээгээр л тэр болгон зоосон байгаа юм да. Өнгөрсөн нэргүй хэрэг утсан юм. Бараг жил болсон. Өнгөрсөн жил хэлж байна. Энэ өдөртөө сонаж байгаа юм шүү. Чамаа. За тавьсан байна. Одоо идэх явах нь. Тэ. Ямар чанга мэн таныг. Nice. Yeah. 잠깐만. 무사스럽다 나가면서. 자, 그래서 이렇게 함을때 볼 이거는 어떠세요? 아무래도 한 번. 내가 좀 잘라고 했지. 자, 내가 알아. When he's not making his way to the top, he often gets a comment on his name. People keep asking him, was it given that birth that doesn't stand for an acronym? No, he's like a proof. Let him rock in the booth. But you wasn't quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of these guys dedicated to what they do and give 100%. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work, but not like goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches. 하루도 나가지 말지 진짜. 이 장관이 진짜 멋진 샷. 야, 모르고 챌린지잖아. 모르고 챌린지 실처럼 한다. 자, 술로 가고 엄마. 나도 밀 거리지 뭐. 가서 살고 있다. Oh my god. Ooh. 아름질 소바지 이게 이렇게 아들도 왔으면 나 그랬죠.
одоо орхон штэ амгүйра. Let's go. Алва. 잠깐. 후예 장면. 이거 또 먹어 가면 좋지. 스멜은 리고. 마시. 잠시만. 오케이 잠깐. 야. 잠깐. 자, 저기 하라. 저기 아시냐 뭐야? Like Bleach, man, why you had the stupidest verse? Let's do this the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard you fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power. За, цоо сонож чадлаа. Эхний өдөр амжилттай байлаа. За, ингээд эргээд би маань хэрэг хөөсөн баг яарцгаая. Санах ийм гоё залуучуудаа. Би ингэж үнэхээр хөөдөг байх юм биш үү? За, нэг өдөр амжилттай. Туслаа. Маргааш уулзцгаая.